Times online Thawngchimnak in Kanindon Thanna Tuzan Thawngchimding mi September nalai sri zan lai simulam pathum tiang kan thai kho tok thong an raksalai CDF Hakha ni CDM to asomnak chathan anchwa September nalai roka CDF Hakha ni SAC ra ka plak le chawza zungren 22 di laksina CDM to asomnak cha anchwa tia kan thai an chathan na an tel chi mi chu SAC ra ka plak le chawza zungkipin CDM atwa mi chu an chungkhar himna kong ngandam nak le tirol tiang in tombo kan lak na lai shamme mi le kon phang taban tuk achwa pi khawi CDM atwa mi chu tangka singsom nga kampek na lai sham ngan le her mi kon phang pol achwa pi khawi CDM atwa mi chu tangka singzakhat pek an salai rammi mi zapi ni ngai mi jawza zung moto pakhat khat achwa pi khawi CDM atwa mi chu tangka singsom nga pek an salai tia September na heruka sathan anchwa tia kan thai hi kong happy ta in nin September na hai sri tiang CDF Hakha sin na afan I CDM atwa changmi SAC ra ka prok le palak zale som nga ranglo an si chang tia kan thai September na hai sri tianga thantlang khwami razam thonga lezen hi ranglo an si chang Thantlang Placement Affairs Committee TPAC ni thantlang khwami na khote lai asise Mizoram asise azam min ha hi September na hai sri tianga minung thonga lezen hi lakul sri an si chang tia an than nikhat thantlang pang khote lai a razam mi kan kar chin lang mangkau September na hai sri thongni kumkulukum khatianga Thantlang Placement Affairs Committee ni chazin kan lakho meaning in vailam tlanga thongkhat le zuk le pakhat bul panga zasri le laili khoshing tlanga zanga le somnga le panga za nak tlanga thongni le zathum le laili na le varal pet mi somi le pathum di lakfana thonga le zanhi la kulesri in sitia TPAC ni athan Razam dir mun in adir mi kan unaw na ju ma le mun ma asalaw nak muna mun ma khur in thut dir ju in si aidin le in sise ngandam nak le in sise toril tu le tlang tla tu her in an umleo ase TPAC ni si kho ta an chajin lak le thilkam nak toril pyak leo pi asi tia Thantlang Placement Affairs Committee ni athan CTF kampalet ni SAC ra kap minung pasri an tha na September na lai roka SAC ra ka pole CDF kampalet chu chinram rile makweram then long si khwa anikapi SAC ra ka play minung pasri anthi CDF kampalet lai in ahliam mi kan umlautia chathan anchwa matupi a SAC ra ka pakhat ni anboi bum hu pakhat mai thalaka that chinram kul matupi khama ya zale pakwa a omi SAC ra ka pakhat ni amboi deputy Battalion Commander rank asemi Major Bumhu Pakhachu September na heruk zan laini ronga mai thal in akai athi tia kan thai raka pakhat ni CDF pol he ika le radau adu lo nak kong achim I de alnak achwa nuwa aka mi asitia ama he anai niam mi ni anchim alonjia akos ni kulina kwaleu zonga matupi khala ya zale somlia bumhu pakhat ni telegram in cha an kot min ha zul phungpol aril pya na lewa SAC ra ka pakhat ni mai thal in akai ama alema zong aka thatve tia khatit media ni langtar khai complex sakhan PDF le CDF ni anka palak panga anthi Chiram kul tidim peng khai kam kalemyu ku mai chu PDF zawlen CDM pole CDF KKG ni September na lai sri zinglai panga tluka anka na I palak minung panga anthi tia PDF zawlen ni etial nilhai nga chunga KNU KNLA le SAC ra ka voiza la kulen ni anikap SAC le major tel in somsri anthi somkwala pakhat aniliam September na lai nga tia nga khan KNU number 5 muna KNLA le SAC ra ka voiza la kulen ni anikap SAC le major tel in minung somsri anthi somkwala pakhat anliam na I KNLA lai in penhi anthi panga aniliam vetia thai se hi SAC ra kaple an kuttang ramri ngak BGF pol ibom in KNU
KNLA he ikana asi SA Sira Cup Somsri anthi pina anthil rile ria cho phartu rangtum pra anthi chi hika daw nak chunga SA Sira Cup ni shram ngan voiza le pra anman khwami in panga anro SA Sira Cup ni phum daumi bom in khwami pakhat aliam tia anthan ti in khatit media ni tel Mizoram CM ni Myanmar ramra zamna bom an herna kong India PM sina chakot tel than Mizoram State Chief Minister pu Zoram thangani Myanmar ram mi razam akar hlai an pancha a zonno an herna kong India Prime Minister Narendra Modi sina September na hinga a khan chakot atel than tia kan thai February tha in ma in lawle ram chuatak in azam min ha konga Mizoram CM ni India Central Chawza sina Myanmar ram ra zamna chawl handing le bom an herna kong cha arak tel len chang mi se atu hi thaitar than nak bantuk in chakot atel tham mi se CM ni hin Central Chawza sina Mars thla te khan Myanmar ram mi chawl handing le bom chat ding kong hi voitam nak chakot atel chang na in an chawl hang bal lo chakot long salau in PM sina se Home Affairs Minister sina se Phom zong in achon na asna te in an chawl hang hlai lo tia Mizoram State Planning Board H Rammoi ni chim nihin tiang Mizoram a Myanmar ram mi aphan mi thongkul ranglo an sijang i zaiti sim hana COVID-19 bo rak thalo nge an iton phone cha a ulenaw zon ro nak thinlung he an her mi ngandam nak le bom nak chu pek kho kan izom lai ti zong achim phone tia South East India 24 ni atial tuzan da Hakha Times online Thawngchimnak hi vel hin kan ngol ri lai angai tunan di lak chunga kanilom COVID-19 right thalo lak in se ral kut in se nan zate himbom cheu shamo